Tubaye ikaze bakunzi ba Mamulaka TV, twongeye kubakira mu kiganiro. Njye ukibagezaho ni Pendo, Iranzi niyo mazina yanjye. Tekereza twajyaga dukora kenshi amarikode tutagaragara, ariko ubu tugiye kuzajya dutangira gukora n'amavideo, ibiganiro bitandukanye, amashusho aboneka nk'uko abakunzi bacu bamwe bagiye bidusaba. Ni muri urwo rwego rero, mbere ko dutangira ikiganiro reka dusenge, twibukiranye kubi byose nubwo bijya bizana amateka ariko bijya byubaka umuntu w'imbere. Rero ni byiza ko dusenga, turagize Imana uyu mwanya tugiye kubana namwe. Reka dusenge. Turagushimira Imana yacu, dushimye kuri ndiho mu buzima bwacu. Mana dushimye kubw'uyu mwanya uduhaye, reka uhe umugisha ibyo tugiye kuganira Mana n'abadukurikirana. Ureke ntabwo ari twebwe tuvuga, impumeko yawe ibe kuri twebwe, kandi Mana utize amatwi ababyumva. Njyewe navuga ariko sinabasha kubisobanura nk'uko bikwiye, ariko wabasha kubasobanurira kurushaho Mana. Dore njye birandusha uburemere n'imyaka, ariko wowe uhora uri preza mu bihe byose Mana. Ngaho bana nabo kandi ubane nanjye, ureke uzibukire ibidakwiye, maze Mana ujye ubona bikwiye biri bwubaka ari byo urekura, kugira ngo binyure mu kanwa kacu. Dusabye twizeye ko twumvishe kandi ubane natwe kugera turangije kino kiganiro. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Nk'uko twari tubabwire, twari tubahaye ikaze. Twari tumaze iminsi dusa n'abadakora, ariko atari impamvu mbi zari zibiduteye, ni ku zindi mpamvu bwite. Muri urwo rwego rero n'umunsi tugiye gukora, kandi tugakora ikiganiro cy'amashusho nk'uko ari abagiye babidusaba, turabumvira. Rero n'umunsi tugiye kugana ikiganiro nabwo, bitewe n'uko ari abakunzi babidusabye, batubwira ko twabagiye ikiganiro tugiye kugeraho, tugiye kureba urubyaro rwa ABURAHAMU. Hari abantu batubusabye ati se ko tujye twumva urubyaro rwa ABURAHAMU ahantu hose, abayuda ahantu hose, muri Afrika, muri Aziya, i Buraya, byagenze gute kugira ngo rugeraho hose? Ni muri urwo rwego rero tugiye kubagezaho ukuntu urubyaro rwa ABURAHAMU rwagiye rugenda, ko rwagutse n'uko rwagiye rugenda rugeraho rukwira isi yose. Uno munsi tukaba tubona abayuda ahantu hose, muri Afrika, muri Egypte, mu Misiri dusangayo abayuda. Iyo tugeze muri Ethiopia dusangayo abayuda. Hano hirya i Bugande hariho abaheburayo b'Abagande. Abantu bagiye bibaza se byagenze gute, ko twari tuzi ko abaheburayo ari abantu batuye muri Israeli, ari abazungu. Byaba byaragenze gute kugira ngo habonekaho abaheburayo birabura bizwi, kandi na Israeli ubwayo yemera ko ari abaheburayo? Byaba byaragenze gute? Ni muri urwo rwego rero twateguye iki kiganiro, kandi n'ukuri mureke tubasaba tukajya tubivuga nk'amateka gusa, mureke tujya tubyumva niturangiza bigira inyigisho bidusigamo mu buryo bw'umwuka, bitwubake kandi tungire kandi tumenye. Ni muri urwo rwego tugiye kureba amakuru duhereye ku muntu sekuruza w'abaheburayo w'ABURAHAMU. Buriya abandi bose babayeho, ariko umuntu bavuyeho, umuntu bakomotseho ni ABURAHAMU, niwe sekuruza wabo. ABURAHAMU rero yari umuhungu wa Tera akaba yari mu gihugu cyitwaga Sama cyangwa se Shineyari. Iyi Sama ikaba ari muri Irake y'ubu. Turaza kuyibonaho Imana yabwiye ABURAHAMU kuva mu gihugu cye agasiga bene se n'umuryango wa se, akajya mu gihugu Imana izamwereka. Aha n'ahandi ni hano dusanga izo nkuru ni mu Itangiriro, mu gice cya 12, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Iyo nkuru yose naho tuyisanga. Ahangaha ni Imana yabwiye ABURAHAMU, iramubwira umuhungu wa Tera, amubwira ngo haguruka usige bene so, usige igihugu cyawe, nzakujyana mu gihugu nzakwereka. Aho ngaho niho nzakwagurira, aho ngaho niho nzaha urubyaro rwawe, aho ngaho nzaha urubyaro rwawe. ABURAHAMU arahaguruka aragenda. Bibiliya igitubwira ko Imana yamubwiye ngo uhaguruke uve mu gihugu cyawe muri Uri y'Abakaludaya, uhaguruke ugende usige so na bene so, nzakujyane mu gihugu nzakwereka. Ariko mu by'ukuri nubwo Bibiliya itubwira ko ari Uri y'Abakaludaya, hano iki gihugu cya Sama, iyi Irake tubirebye muri iki gihe ntabwo yari y'Abakaludaya. Urebye Mose wanditse kino gitabo cy'Intangiriro,
yacyanditse haciyeho imyaka 640 hagati ye na Aburahamu. Ni ukuvuga Aburahamu yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2025 mbere ya Yesu. Nituvuga ibihumbi 2025 mbere ya Yesu, twibukiranye ko mbere ya Yesu bajyaga babara bavuye ku mubare munini bamanuka ku mubare muto. Ni ukuvuga ngo twebwe tubara tuvuye ku mubare muto tujya ku mubare munini, ariko babaraga bavuye ku mubare munini bajya ku mubare muto. Niyo mpamvu dusanga Aburahamu yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2025 mbere ya Yesu. Mose bavuka mu mwaka w'igihumbi 412 mbere ya Yesu. Biko ufashe imyaka wa Aburahamu yavukiyemo ugakuramo umwaka Mose yavukiyemo, usanga ko hagati ya Aburahamu na Mose harimo itandukaniro ry'imyaka 640. Nuko rero Mose we yagiye kwandika iki gitabo cy'intangiriro, iyi wuri ifitwe n'abakarudaya. Ariko mu by'ukuri Aburahamu Imana yamukuye muri wuri y'abashineyari. Niho Aburahamu yabaga muri wuri y'abashineyari. Mose we agiye kwandika iki gitabo cy'intangiriro acyandika ino wuri ifitwe n'abakarudaya. Uko tubizi muri kiriya gihe cyabo ubwami bwabaga bufite amaboko, bwajyaga bugenda bugafata andi mami bukayagira yabo. Ni muri urwo rwego rero iyi wuri yari yarakuwe mu maboko y'abashineyari ishyirwa mu maboko y'abakarudaya. Niko kuko Mose rero yanditse avuga ati Imana yaramubwiye ngo haguruka uve muri yuri y'abakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka. Ariko mu by'ukuri uri Aburahamu yavuyemo ni uri y'abashineyari. Iyi shineyari cyangwa se Sama ariyo Irake y'ubu nicyo gihugu kavukire cya Aburahamu. Imana rero imaze kumwimura iramujyana muri destination yayo aho yashakaga ko Aburahamu azatura. Iramujyana Aburahamu ahagurukana na se na murumuna we n'umwishi wabo Loti. Baragenda bageze i Harani. Ahangaha i Harani bahagera Tera yari umusaza cyane. Bahagera Tera ananiwe. Biba ngombwa ko Aburahamu atura i Harani. I Harani muri Siriya y'ubu ngubu. Atura hano hantu i Harani kubera ko Isarani batakibasha kugenda. Bahaba igihe kitari gitoya, ise aza gupfa. Amaze gupfa rero nibwo Aburahamu yakomeje agenda mu cyerekezo cy'aho Imana ishaka kumujyana. Aragenda Aburahamu kugeza aho yageze i Kanani, Imana yashakaga kumujyana. Ageze i Kanani rero yarageze aratura. Imana imuha amasezerano yo kuzabyara, ariko nkuko navuze ngo bino bintu tureke kubyumva nk'amateka cyane, nka histoire cyane, tubyumve no mu buryo bw'umwuka. Tubyumve no mu buryo bw'umwuka kugira ngo bigire ikintu bitwubakiramo. Aburahamu amaze kugera hano i Kanani, Imana yaramubwiye ati Aburahamu ngiki gihugu. Ikintu kinini cyane nize kuri iri somo rya Aburahamu nuko muri destination y'Imana ntabwo umuntu ari ujya wibwira ko yageze muri destination. Imana niyo ikubwira ko wageze muri destination. Kubera ko Imana yatwaye Aburahamu ibanza imutuza muri Siriya. Avuye muri Siriya arongera, urebye nuko bitarageraho twajya dukoresha map, turacyafite iterambere rito ya wenda next time bizaba byakunze. Aburahamu yaragiye arazamuka arongera aramanuka. Ahantu Sama cyangwa se Shineyari yarabanje arazamuka arongera aramanuka. Urebye icyerekezo yari arimo, niyo atirwa azamuka iriya muri Siriya, Aburahamu yari kumanuka akaza kugera muri Kanani. Kubera ko Kanani yari yegeranye Kanani yari yegeranye na Sama kurutuko Siriya yari yegeranye na Kanani. Nukuvuga ngo rero yari kuva Isama agahita ajya Kanani, ariko arabanza arazamuka ajya Siriya muri destina gusa kubera ko ari mu cyerekezo cy'Imana. Aragenda rero ageze i Kanani. Ikindi kintu nize cyane muri iyi nyigisho, muri ano mateka ya Aburahamu, ntabwo yageze i Kanani ngo yibwire ngo nahageze. Imana aramubwiye ngo dore ngiki gihugu. Irindi jambo rya kabiri Imana aramubwiye ngo Aburahamu ukirebe. Abantu muze gukomeza gusoma ino nkuru muraza kogeramo. Kirebe, nurangiza kukireba ugitambagire nzakiguha. Bivuze ngo muri destination y'Imana, umuntu iyo amaze kugera muri destination y'Imana, ugomba kugira vision, ugomba kugira vision. Warangiza kugira vision, hakabaho selection, ugaselectinga
muri vision yawe ibyiza ukabikomeza, ibi ukabikomeza. Nukuvuga gutambagira ibyo Imana yamubwiraga, kureba byonyine ntabwo byari bihagije. Kandi kuvuga ngo Imana imubwira ngo genda urebe igihugu. Imana yamugejeje muri destination amubwira ngo dore ngiki gihugu. Kirebe, numara kukireba ugitambagire. Bivuze ngo Imana nta rubibi yashiriyeho Aburahamu. Ntabwo yamutwaye amajyaruguru ngumubwira ngo nguru rubi rwo mu majyaruguru, nguru rubi rwo mu majyepfo, nguru rubi rwo rw'iburasirazuba n'iburengerazuba. Imana yaramubwiye ngo ngiki gihugu. Hanyuma vision ni yawe, wowe urakireba. Nukuvuga aho amaso ya Aburahamu yagarukiye, aho ngaho niho Imana nawe niho Imana yashize urubibi. Aho vision ya Aburahamu yagarukiye niho Imana yashize urubibi. Kubera ko Imana ntabwo yigeze ha Aburahamu limit. Nta limit Imana yigeze ishyiraho Aburahamu. Imana yamuhaye opportunity yo wenyine okwishiraho vision. Imana amubwira ngo kireme nurangiza kugireba ugitambagire. Kugitambagira nta kindi Imana agira irimo. Aburahamu urebe aho dakunze uhakuremo. Ubutakureba buzakurumbira ubukuremo. Ubutakureba butazagira icyo bugufasha, ubutaka buri kurwara ubukuremo, ubutaka butazera ubukuremo. Ubutakureba utishimiye ubukuremo. Hanyuma ibyo wishimiye ubiguma. Niyo mpamvu Imana amubwiye ngo kirebe nurangiza ugitambagire. Isomo rero nakuriyemo hano nuko kugera muri destination y'Imana ntago bihagije byonyine, ugomba kugira vision. Kandi uko ufite vision ndende cyane niko ugera kure cyane. Nukuvuga Imana nimba yarahaye Aburahamu amahirwe yo wenyine yo kwishiriraho imbibi, niba Aburahamu yararebye hafi, aho ngaho ni Imana yamuhaye. Kubera ko Imana yamubwiye ngo aho kirebe nurangiza ugitambagire nzakiguha. Nukuvuga aho Aburahamu yarebye akahakandagiza ikirenge cyiwe, Imana niho yamuhaye. Rero muri destination y'Imana tugomba kuhagera. Imana ntabwo izigira idushakira vision. Vision ni yacu, dufite ubushobozi bwa vision. Iki Imana ikora gusa isaba kutugeza muri destination. Hanyuma vision ni yacu. Kandi uko turota binini cyane, uko tureba kure cyane, niko tugera kure cyane. Uko tureba hafi cyane, niko natwe tugera hafi cyane. Kandi ikindi ntacyo bivuze kuba wenda waba uri mutoya, kubera ko Aburahamu Imana yamuhamagaye ari umwe we na Sara, bari bataragira Isaka. Na Loti bari barahagurukanye, nase ntago bageranye muri destination. Ikintu nakudi Imana cyane, Imana yabonye Aburahamu agiye kugera muri destination kandi ari kumwe na Loti, kandi Loti ntabwo Imana ari we yari yahagurukije. Maze Imana isani irabatandukanye. Abashumba babarwanira mu rwuri baratandukanye gutyo. Mu gutandukana kwabo rero niho Imana yabwiye Aburahamu ngo haguruka wongere ugende. Aragenda. Nibwo Aburahamu yagiye yubaka ahantu hitwa Heburoniya. Heburoniya rero niho izina ry'Abaheburayo rijya riva. Nuko ari umuturage wa mbere watuye kuri umusozi wa Heburoniya. Niho rero izina ry'abaturage riva. Rero nituvuga Abaheburayo, tukavuga Abayuda, tukavuga Abanyezirayeli, mwumve ko turi kuvuga umuntu umwe. Ko turi kuvuga umuntu umwe, ariko bicyo gihe. Ariko Abayizirayeli bubu, tugiye kuvuga Abayizirayeli bubu, ntago turi kuvuga umuntu umwe. Kubera ko tuzabireba wenda Abanyezirayeli bari mu kiriya gihugu uno munsi ntago ariko ari Abaheburayo bose. Ntago ariko ari Abaheburayo bose, harimo andi moko yagiye gutura muri Israel kubera ko igihugu cyabo cyari cyarabaye amatongo. Abo ngabo baragenda barahaba, ariko atari uko bose ari Abaheburayo. For now abantu bari kuri buriya butaka bose ntago ari Abaheburayo. Ariko muri kiriya gihe abantu bari kuri buriya butaka bwose bari Abaheburayo. Ni muri urwo rwego nituvuga Abaheburayo, tukavuga Abayuda, tukavuga Abanyezirayeli. Bakiriya gihe turavuga umuntu umwe. Imana rero imaze kugeza Aburahamu muri ubutaka bwiwe, niho yamuhaye amasezerano. Muri destination y'Imana niho duherebwa amasezerano. Niho duherebwa imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Imana ntabwo yigeze Aburahamu amasezerano itaramugeza i Kanani. Yaramujyanye imara kumugeza i Kanani, imuha igihugu. Imara kumuha igihugu, imubwira ibyo izamuhera muri cya gihugu. Ni kuvuga ngo hanze ya destination y'Imana nta masezerano ahaba. Hanze ya destination nta masezerano y'Imana ahaba. Nuko rero dukomeje rero ku nkuru yacu, Aburahamu yaragikomeje abyara Isaka abyara Yakobo na Esawu. Turakomeza Esawu turamureka dukomeze kuri Yakobo. Yakobo niwe waje kubyara abana 12. Abana 12 nibo bavuyemo Abanyezirayeli tuvuga bakiriya gihe. Nibo bavuyemo Abaheburayo.
abahungu 12 ba Yakobo baje kugera igihe baja mu gihugu cya Misiri kubw'impamvu zo kubura ibiryo amapari yarateye iwabo. Bageze muri Misiri barahabaye bageze muri Misiri mu mwaka w'1600 mwaka w'1762 imbere ya Yesu nibwo bagiye mu gihugu cya Misiri. Hanyuma baza kubayo imyaka igera kuri 400 bava muri Misiri bagera kuri miliyoni hagati ya 3 na 6. Numva ko bari barorotse. Abantu bagiye ari 12 bavayo ari hagati ya 3 na 6. No kuvuga ngo ugiye kubara abantu bavuye mu Misiri havuye guhera kuri 4 na 5 kugeza kuri 6. Abo nibo banyezereri bavuye muri Misiri. Bageze iwabo rero amami yarakomeje barahererekanya ubwami kugeza bageze ku mwami Salomo. Iyi minsi yose imyaka yose abaheburayo abanyezirayeli bari bakiri mu gihugu cyabo bahuje basenga Imana imwe, Imana rurema. Ariko bageze ku mwami Salomo, kubwa Salomo kubera Salomo gushaka abagore benshi b'abanyamahanga, Salomo ageraho atangira gusenga Imana z'abanyamahanga, atangira gusenga Imana z'ibigirwamana. Kandi icyo kintu Imana yari kibujije guhera kuri ABURAHAMU, Isaka, uko bajyaga bagenda bororoka niko Imana yajyaga ibabwira ko batazigera basenga indi Imana atari Imana yabo y'abanyezirayeli. Bagera igihe rero Salomo kubera abagore benshi bamuzanira imana zabo z'abanyamahanga. Iki kintu cyarakaje Imana cyane, Imana kugeraho yaciyemo igihugu cya Isirayeli igicamo amama abiri. Muri 930 mbere ya Yesu nibwo kino gihugu cya Isirayeli cyacitsemo kabiri. Habaho ubwami bwa ruguru n'ubwami bw'epfo bwa Isirayeli. Ubwami bwa ruguru bwari bugizwe n'imiryango 10 ya Yakobo, n'inzi 10 za Yakobo. Ubwami bw'epfo bukagirwa n'imiryango 2 ya Yakobo, ariyo muryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini. Bageze bamaze gucikamo kabiri, ubwo buri bwami bwafashe bwagize umwami wabwo, ubundi bugira umwami wabwo. Ariko ibyo byose bitewe nuko Imana yarakariye igihugu cya Isirayeli cyane, barayigomeye kubera gusenga ibigirwamana. Imana irabarakarira icamo Isirayeli. Imaze gucamo Isirayeli muri 722 imbere ya Yesu, Imana yakoresheje umwami wa Ashuri. Umwami wa Ashuri araza asenya buno bwami bwa ruguru. Ibingibi turabisanga mu gitabo cy'abami ba kabiri guhera ku bice 17 kugeza ku bice 25. Hanga niyo tujya dusanga ukuntu ano mami ya Isirayeli yagiye acikamo kugeza ashize burundu. Uyu mwami wa Ashuri rero icyo yakoze, yaraje atera buno bwami bwa ruguru. Amaze kubutera atwaramo abanyezirayeli benshi iminyago. Amaze gutwara abanyezirayeli benshi iminyago, aragenda igihugu gisigara ari umwirare ari ubutayu. None haragenda uyu mwami wa Ashuri azana abandi bantu batari abanyezirayeli, abashira mu gihugu cya Isirayeli mu rwego rwo kugira bakomeze bahinge imirima y'imizabibu n'ibiki yarakuyemo abanyezirayeli byeri. Noneho ba bantu batari abanyezirayeli baraza babamo, batura mu gihugu cya Isirayeli. Ahangaha niho tujya dusanga inkuru tujya dusanga mu isezerano risha ry'umugore w'umusamariya kw'iriba na Yesu. Amubwira ati wampaye amazi yo kunywa. Undi ati ndaguha amazi gute? Ni ryari abayuda n'abasamariya basangiye. Ahangaha bano basamariya nibo bantu umwami wa Ashuri yaje gushira mu butaka bwa Isirayeli, mu bibanza by'abanyezirayeli, amaze gukuramo abanyezirayeli yabatwayemo iminyago. Noneho bageze hano barigera baratura kugeza na n'ubu baracyahari, basamariya baracyahari. Niyo hari iriya nkuru igiva rero, kubera ko abanyezirayeli bamaze gutaha baraje basangamwo mu butaka bwabo mu gihugu cyabo bano basamariya nibo bakibayemo bagituyemo. Noneho mu rwego rwo kubaha akato barabanena ntibasangire nabo. Abayuda bakagira amasaha yabo yo kujya ku mugezi, n'abasamariya bakagira igihe cyabo cyo kujya ku mugezi. Ya masaha rero Yesu yaragiye ku mugezi, ariya yari amasaha y'abasamariya yo kuvoma. Abayuda bo bavuyemo, yari amasaha yabo kubera ko abasamariya ntibashoboraga kuvoma amazi abanyezirayeli bataravoma. Abanyezirayeli barabanzaga bakavoma, abaheburayo barabanzaga bakavoma,
abasamariya bakaza kuvoma nyuma yayo bavuyemo. Yesu rero ibaza kw'iriba ari amasaha ari amasaha y'abasamariya. Niho uriya mugore yamubwiye ati ni ryari abasamariya n'abayuda basangije. Ni bano bantu rero aba bashizwe hano muri Israeli n'umwami wa Ashuri. Ari uko amaze gukora abanyezereli mu gihugu cyabo asenye ubwami bwa ruguru rwa Israeli, noneho abonye bubaye amatongo azana bano bantu arasha n'amagingo na n'ubu bano basamariya baracyaba muri Israeli. Ibyo nabwiye ngo abanyezereli bari hubu siko bose ari abaheburayo, kubera ko bagiye bivanga. Tuzabona ukuntu Israeli yagiye ijya mw'amoko menshi kubera ko igihugu ba nyiracyo bari babaye impunzi bakuwe mu gihugu cyabo. Noneho umwami wa Ashuri amaze gusenya ahangaha aragenda, igihugu cy'umwirare giturwa n'abandi. Israeli ubwami bwa ruguru bwasenywe n'umwami wa Ashuri abarabusenya. Abandi bagiye basigaramo baje kuvamo n'abantu batari bafite imbaraga nyinshi, bakurwamwo bavamo igihugu gisigara gutyo. Hasigaye ubwami bw'epfo bwari busigariyemo imiryango ibiri ya Yakobo, aribo umuryango wa Benyamini n'umuryango wa Yuda. Ubu bwami rero bwo bwaje gusenywa n'umwami Nebukadinezari muri 570 imbere ya Yesu. Uyu mwami Nebukadinezari nibwo yateye ubwami bw'epfo, yabuteye mu byiciro bibiri. Uyu mwaka muri 597 nibwo igitero cya mbere cyabaye. Araza arabatera, atwara benshi mw'iminyago, arigendera. Nyuma y'imyaka 10, ubwo ni muri 587 imbere ya Yesu, uno mwami Nebukadinezari kandi aragaruka, arongera arabatera. Noneho araza arasenya burundu, asenya inzu ya Salomo yari yarubatse, arasenya ubwami bwose abushyira hasi. Israeli irashira. Ni ukuvuga ngo abantu bari muri buno bwami bwa kabiri bose babaye impunzi, bahungiye muri Afrika, abandi bahungira mu Buhinde, abandi bahungira na n'ubu mu Bushinwa, harimo abashinwa baheburayo, abandi baje muri za Yemeni, abandi ni ukuvuga ngo baratatanye ahantu hose bano baheburayo. Ariko bigendeye kuki ibi byose byatewe nuko bimise imana z'abanyamahanga. Ibi byose biva mu burakari bw'Imana, kandi Imana ikabohereza abahanuzi ntibabyumve. Bakomeza kwinangira, bimika imana z'abanyamahanga, basenga ibigirwamana, barema ibishushanyo byazo. Ibi byose birakaza Imana. Imana isenya Israeli, irayimara yose, yishira hasi irayimara. Ni muri urwo rwego rero abanyezirayeli batatanye ku isi yose. Ubundi iyo tugiye kureba urubyaro rwa Nowa, ariho isi yose ikomokaho, Nowa yari yarabyaye abana batatu. Yari yarabyaye Hamu, abyara Shemu, abyara na Jafeti. Hamu yari yarahawe Afrika. Ni ukuvuga ngo Hamu yari yarahawe kuva Isama cyangwa se hani Shineyari kumanuka uza muri Afrika. Noneho Jafeti ahabwa Uburaya. Shemu ahabwa kuva hariya muri Iraki akomeza ajya iwabo muri Israeli. Ariko urebye ukuntu urubyaro rwa ABURAHAMU rwatatanye, nta limiti rugifite. Rwaragiye rwivanga n'abana ba Hamu, rwivanga n'aba Jafeti. Kubera iki? Kwirukanwa, ubuhunzi bwa buri gihe, babaye impunzi, babaye abacakara, ahantu hose barahari. Ni muri urwo rwego rero bamanutse baraza bagera hehe ino muri Afrika. Iyo tugeze muri Afrika usanga muri Misiri, muri Egypte bariyo. Kandi ikindi kintu twagarukaho, nituvuga bano bana ba ABURAHAMU, nitukajya twumva cyane ko bari abazungu. Tukajya twumva cyane ko ari abazungu kubera ko 80% by'amateka bigaragaza ko ABURAHAMU yari umwirabura. Ibi ngibi nimbivuga ntabwo benshi babyumva, kandi abantu ba mbere kutabyumva n'abirabura ubwabo niyo batemera ko ABURAHAMU ashobora kuba ari umwirabura. Orke abazungu barabizi neza, bene Jafeti barabizi. Hari uwo twabiganiriye, ndamubwira ko ABURAHAMU na Hamu bari abantu bafite uruhu rwirabura. Arambwira ati none se niba uvuze ko ABURAHAMU na Jafeti na Shemu bari abantu birabura, ni gute aribo abazungu aribo babaye benshi? Namubwira ngo ugende urebe mu masezerano Nowa yahaye abana biwe. Yabwiye Jafeti kuzororoka, yabwiye Jafeti ngo uzagwire, uzabe mwinshi, uzagwire. Ni ukuvuga ngo abazungu kuba benshi ntago ari igitangaza, kandi aribo bari bake, kubera ko mu masezerano, mu mirage barazwe. Nowa ajya kuraga Jafeti yamubwiye kuzaba mwinshi. Hamu amubwira kuzaba umucakara w'abandi, kuzaba umukozi w'abandi. Rero ntabwo bitunguranye. Rero nituvuga ngo nitujya gushaka abana
abana b'Aburahamu abaheburayo muri Afrika ntimurebere mu bantu basa n'abazungu cyane kubera ko twaba twibeshe kubera ko niba Hamu na Shemu barasaga uno munsi tugiye kureba urubyaro rwa Hamu tubarebera abakushi nibo rubyaro rwa Hamu kubera ko Hamu yabyaye ba Nimurode bakomoka muri Hamu, Kushi akomoka muri Hamu. Kushi rero urubyaro rwa Kushi hano rutajya rusubirwaho hano muri Afrika ni Abanyetiyopiya. Abanyetiyopiya ni abirabura, ni Eritrea ni abirabura, ni Abasomaliya ni abirabura. Ni ukuvuga ngo rero n'ubundi rero niba Hamu na Shemu barasaga n'ubundi urubyaro rwa Hamu turarushakira mu bantu birabura, urubyaro rwa Shemu turashakira mu bantu birabura. Nitujya kureba urubyaro rwa Shemu rwa Aburahamu muri Misiri turareba abanyamisiri birabura. Buriya abanyamisiri bose ntabwo basa kuriya, ntago ari Abarabu basa kuriya, harimo minorite, ni bakeya ariko barimo birabura bafite runo ruhu rwirabura, basa n'Abasomaliya b'ibikara, basa n'Abanyeritrea b'ibikara, barimo basa n'Abanyetiyopiya b'ibikara, ariko kubera ko ari bakeya ntago bavugwa, kubera ko ari bakeya ntibagaragara. Abantu bizwi rero ni Abanyetiyopiya. Abanyetiyopiya nabo rero mu guhunga k'urubyaro rwa Aburahamu baje bahungira mu bantu basa. Abanyetiyopiya barimo abaheburayo buzuye, barimo abaheburayo baje bahunga bisanga mu bantu basa. Ukajya mu Banyeritrea ubu ngubu hari n'Abagande barahari, Abagande basa bikara barahari kandi abo ni abaheburayo, abo bose bazwi nk'abaheburayo. Rero urubyaro rwa Aburahamu rwaranyanyagiye ku isi yose. Nuko byagenze bivuye mu kuramya ibigirwamana kwa Salomo. Iyo tugeze mu Buhinde barimo Abahinde b'ibikara, muzabarebe ni bakeya ariko barimo b'ibikara badasa kuriya kw'inzobe, badasa kuriya basa n'abazungu, barimo basa n'Abasomaliya. Abashinwa barimo abaheburayo, isi yose. Abanyamerika barimo abaheburayo, muri Esipanye hariyo abaheburayo, mu Bwongereza hariyo abaheburayo, isi yose. Urubyaro rwa Aburahamu rwaranyanyagiye, ariko bivuye hehe? Kuramya ibigirwamana kwa Salomo. Bituma Imana izinuka. Dusubiye inyuma gatoya hari abaje gutaha. Tugendeye kuri no miryango ibiri, umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benjamin. Abangaba baje gutaha bacyuwe n'indi, bayobowe baburaniwe n'umwami Kuro. Aba nibo baheburayo gusa batashe, abangaba bacyuwe na Kuro nibo batashe gusa, ariko abandi bose ntabwo baratahana n'ubu, baracyari mu mahanga. Usibye abantu bari bagizwe n'inzu zibiri za Binyamini, inzu zibiri zari zigize ubwami bw'epfo, ari yo nzu ya Binyamini n'inzu ya Yuda. Abo nibo baheburayo batashe, bari begereye nabo batashe, nabari begereye Israeli, abari bari muri biriya bihugu bigizwe n'Abarabu bungu bari begereye Israeli nibo batashe, ariko baje no muri Afrika ntago bigeze bataha, na n'ubu baracyari. Usibye ejo bundi nibwo UN yabigiyemo icyura bakeya kandi nabwo mu operation yagiye ibikora isa n'iyihishe, icyura abaheburayo bakeya, ariko abenshi barakibereye mu bihugu bahungiyemo. Abagiye mu Bushinwa ntibarataha, abari mu Buhinde ntibarataha, abari muri Afrika ntibarataha, abari Buraya ntibarataha. Abo bose kandi bariyizi ko ari abaheburayo. Ni muri urwo rwego rero twagiye tugiranya dushaka amakuru kuntu ubwoko bwa Aburahamu, bene Aburahamu, urubyaro rwa Aburahamu rwanyanyagiye isi yose ntaho rutari. Buraya ruriyo, muri Amerika ruriyo, ariko ibyo byose ntago birengagije ko hari isezerano ry'uko bazataha. Ababazi ngo baratashe, ntago barataha. Hatashe abantu bo mu nzu zibiri gusa bacyuwe na Kuro, abandi bose ntago barataha, baracyari mu bihugu bahungiyemo. Abageze muri Afrika baraje bubaka ubwami Afrika. Rero ko kiriya gihe buri Afrika yari igizwe n'ibihugu bibiri, kuva mu majyepfo ya Afrika ukageza mu majyaruguru ya Afrika, kuva mu majyaruguru ya Afrika ukageza mu majyepfo ya Afrika. Hari hagizwe n'igihugu Misiri na Ethiopia. Ibyo nibyo bihugu byavugwa muri Bibiliya. Ni ukuvuga ibihugu biri nibyo byari bwiza Afrika yose. Rero iyo bavuze Misiri, umva ngo Misiri ishobora kuba rifite igihande kimwe cya kabiri cya Afrika yose kigizwe na Misiri, na Ethiopia ifite kimwe cya kabiri cya Ethiopia, kubera ko bino bihugu bindi byose byari bitarabaho. Rero bariho kugera muri Afrika y'Epfo, abaheburayo bariyo. Ni muri urwo rwego turabashimiye rero. Urubyaro rwa Aburahamu nuko rwagiye, kandi kuvuga ko Aburahamu, aka kantu nkagarukeho, hari abantu bagasigaraho kuvuga ko Aburahamu yari umwirabura ntihagire ubitindaho.
kubera ko ndatekereza nta muntu byanyeganyeza mu kwizera kwiwe, ahubwo byanyeganyeza mu kwizera kwawe, kubera ko abanyafurika nitwe tujya twumva ko ibintu byose byiza bijya biva ku bazungu, kandi ntago ariko biri. Tuzabireba nyuma, tuzabira mu biganiro bizakurikiraho ukuntu na Yesu ubwe ashobora kuba atari umuzungu. Yesu w'i Nazareti ashobora kuba atari umuzungu. Biriya ni ibintu abazungu bagize gutya bagira gutya mu rwego rwo gushaka ko bo baba depuisa ibintu byose byiza bakabyishiraho, ariko Yesu ashobora kuba atari umuzungu 80%, 20% niyo Yesu ashobora kuba ari umuzungu, ariko 80% Yesu yari umuntu ufite uruhu rwirabura, kandi ntawe byanyeganyezaho. Umuntu wumva ko Yesu abaye umwirabura ataba kimucunguye niwe natindaho, ariko Yesu abo umuzungu abo umwirabura ni umucunguzi w'isi, kandi ibi ngibi ni twebwe abirabura tutabizi, ariko abazungu bene Jafet barabizi neza ko Yesu yari umuntu wirabura. Ikintu gitangaje rero ni abirabura twe ku bwacu twabyemera, tutabyemera ko Yesu ashobora kuba yarakomokaga mu bantu birabura. Kandi ikindi ndahamya neza ko abantu bagiye bagira amabonekerwa ya Yesu. Impamvu kano kantu gatinzeho, abantu bagiye bagira amahishurirwa ya Yesu, bavuga ngo umuntu yabonye Yesu 80% bagiye babona uriya mwongereza Brian Deacon niwe bagiye babona mu mahishurirwa yabo. Nukuvuga uyu muntu ujye ubona Deacon mwihishurirwa ryiwe yahishurirwa Yesu akabona Deacon, uyu muntu bizamugora cyane kumva ko Yesu ashobora kuba ari umwirabura. Bizamugora cyane kumva ko Yesu ashobora kuba ari umwirabura. Hagati mwaho kantu tugasigaho ngo ntitugatinda kubera ko tutaragasobanura cyane, katagiraho kasitaza kubera ko tutaragatangira isobanuro byuzuye. Yesu abo umwirabura cyangwa umuzungu yabaye umucunguzi w'abantu. Rero ibyo ntitubitindeho, tuzagasobanura ubutaha. Turangiza ntabwo nagenda ntabahaye aho bino bintu biba byava. Hari igihe umuntu wenda agira ngo ni ibintu twikurira mu mutwe gutya tukavuga, wagenda ugafata Bibiliya. Reference nkoresha Bibiliya yera. Bibiliya yera, iyi ni Bibiliya ijambo ry'Imana niyo nkoresha kugira ngo nkusanye bino aya makuru yose nyashire hamwe. Hagira n'ubundi bushakashatsi kuri internet ushaka nawe wabigira. Ama reference rero nagoye muri Bibiliya ayo kuri internet yo nawe ufite ubundi buryo bayashaka. Ayo muri Bibiliya urasoma igitabo cy'Abami ba kabiri guhera ku bice 17 kugeza ku bice 25. Aho hose bavuga ukuntu aya mami ya Israeli yagiye asenyuka yose. Tukajya no mu intangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Niho dusanga inkuru kuntu Imana yimuye ABURAHAMU imukura mu gihugu cyabo cya Uriya ba Shineyari imutwara muri Kanani. Aho ngaho rero aya makuru niho tuyasanga, utagira ngo wenda tuvuga ibintu tuba twahimbye tutaba twagize. Ibintu Bibiliya ijambo ry'Imana tujya dukoresha. Bibiliya yari igitabo cyemewe, ntago ari ibintu tuba twagiye dushaka ahantu hadakwiye. Ushaka kwihera ijisho nawe wabireba ukabisangamo, naho ngaho biri. Murakoze rero, ubundi komeza mudushigikire. Murakoze. Turabashimiye rero, reka tugarukira aho ngaho. Ubutaha ikiganiro cy'ubutaha kizaza kidatinze vuba cyane, kizaza kandi tuzaba turi gukurikirana urubyaro rwa ABURAHAMU, turebe aho rugeze ubu ngubu muri Afrika, uko rubayeho, amoko bafite muri Afrika, andi moko bagiye bitwa, uko bagiye bahindura uruhu bakagera bafata uruhu rw'abirabura basanzwe b'abantu, tuzabigeraho nabyo. Rero ni mu rwego turabashimiye. Mukomeza mudushigikire, kore subscribe, liking, ubwira undi muntu kabisa urabusapotinze, kandi singiye gusa urabusapotinze n'abantu bashaka kumenyana, nanjye ubwanjye uraburi kuntera courage. Murakoze rero naho ubutaha.